Nah, makanya ya komate tahu langsung beralih menjadi warisan. Ia kotumo pitawe nak berengi ya sengi hibah. Tapi ia komate tahu ya sengi warisan. Makanya anak itu disebut ahli waris. Betul na tahu malolonga warisan poler itu matonna. Jadi itu tomatoi komate tanyana lena punna. Seluruh harta sininna waramparangnya nasalaya tau matoe riwat tu angkana tu okolino iya na mate tanyana lena punna tu tanyana lena punna niga pe punna ahli warisnya kecuali ia purena wakapakang si bawa purena sumbangan dia tu nalai anakna jadi ia tu napunai materu jadi ia komeki mapunai wi waramparatta 2 milalanna ia sumbang gina pakai tawe atau iwakapakan secara langsung. Jadi tapangi tapi si balikan nama koto tu ia watuna tu okolino nang katana na tau tanana tau wenesa letek gi palana atau nang akuya gagan na tawe ia tu komate ia tu tawe na toton renge dosana letu asokiyama matu na rekomate ya tawewe na anak na mu mayarogalunge de na paja malolonga dosa tomaton na materu iya tabe iya mitu tapunai apa iya tu tasalaye wija-wijatta makane tomatot tariolo papasangi iya ko wija-wijamu murannuangang buta ciwali ko iya ko taulenge murannuanga buta rapa ko agamanana maka daya komate komatu na anakmu murano nga milaw doa nga ko masumba nga ko buta ciwali ko artinya pak dan doa nga mu siwali mi belum tentu toh tapi iya ko taulenge murano nga buta rapa ko betongan na iya ko bali bolao mani murano nga ngai paja ini apa iya ko tikene tisangi maga sijak na nalupai ki te ko tomate na degaga tau tajampagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala zalika minas shahidin wasyakirin wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah takziah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ariolodena ubat terui cara mata siaku Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama mengikhlaskan dengan membacakan suratul Fatihah alena almarhum Ibu Haja almarhumah Ibu Haja Saryana, dengan juga dikhususkan kepada almarhum Lasandra. Ila hadhihi niyyah kulli niyatin shalih ila khutratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin
Syekhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama sampai kangi makada situngan na tu papedale na tau matewe nareko angka keluarga na nasalay atau pat dimonrin na nayakia yaro pat dimonrin na macay mapigaw dua telu pakasiwiyang iya angkay na palaba agamata untuk diniatkan atau dihadiahkan pahalana loko tau mateta iyaro nabita narampe makada inna jay tau matewe bikini degaga tau tu betungan na aga situngan na iya tu tau matewe mengharapkan bantuan tak manang iyay di angkay okolino nasaba iya tu tau matewe de nagagalalan na lolongan pakasiwiyang istilahnya de nagagalalan na untuk beribadah kecuali iya ro tau matewe ang kamo pa pahalawat di nalolongan nomor sidi dari amal jariah ya sange amal jariah amala malari amala iya angkay pura napakangkari watun na tu okolino ima gina sumbangan yang dimanfaatkan pada sumbangan ko masihi sumbangan ko sikolay atau angka pada tarau rupa tau ibantu atau angka tanana pura nawak kapakang iya rotanana misal na napakai guna ite untuk jalanan naki buah ite lalang namo jalan tadi yang penting lalang iya nolamu itawe iya tu lalang pasti malolongan ya apalang jadi itu yang didapatkan selamanya iya pak iya tu tanah eta salaye ternyata di punah makanya iya komate itawe langsung beralih menjadi warisan iya ko tuomo pitawe nak berengi ya sengi hibah tapi iya komate itawe ya sengi warisan makanya anak itu disebut ahli waris betuangan na tau malolonga warisan poler itu matonna jadi itu tau matoy komate tanya nalena punna seluruh harta sininna waramparangnya nasalaya tau matoy riwat tu angkana tu okolino iya na mate tanya nalena punna tu tanya nalena punna niga pe punna ahli warisnya kecuali ia purena wakapakang si bawa purena sumbangan dia tu nalay anakna jadi ia tu napunay materu jadi ia komeki mapunay wiwaramparata 2 milalanna ia sumbangan ginapake itawe atau iwakapakang secara langsung jadi tapangi tapi si balikan nama koto tu iya watuna tu okolino nang katana na tau tanana tau wenesa letek gi palakna atau nangakuya gagan na tawe iya tu komate iya tu tawe na totonrenge dosana letu asokiyama matu na rekomate iya tawewe na anak na mu mayarogalunge de na paja malolonga dosa tau maton na materu nasaba alena nasabari nala yarotana na tawe yan itu ampai agama tak malada na patika ki hati-hati lebih moy na reko tawe malay tanata daripada di malay cuma maraji-raji mite makoko ako melo ya lalalat tanana oh maka raji maka mana seke kapat tapi dito na ko to pinrang di iya tabe iya mitu tapunay apa iya tu tasalaye wija-wijatta maka dito matat tariolo papasang iya ko wija-wijamu murad nuangang buta ciwali ko iya ko taulenge murad nuanga buta rapa ko agamanana
maka daya ko mate ko matu na anakmu muranno ngamilaw doang ako masumbang ako buta ciwali ko, artinya pak dan doangamu si wali mi belum tentu toh, tapi iya ko taulenge muranno nga buta rapa ko betongan na iya ko bali bolao mani muranno nga ngai paja ini apa iya ko tikene tisangi maga sijak na nalupai ki te ko tomate na degaga tau tajampagi deka kata tajam pagi pak kinetis sangi maga sijak na nalupai kita ko tomate pak desa tasakamai maka daya ko mate pak desa ko baje deni lemma na rekodega kembali jabatan na pasti dialihkan dulu jabatannya, ada yang pelaksana tugas na pawat dingin lemma imam makoto betongan na aga tasi dia tahu jangan banggakan jabatan nasabah ya kotomate deni lemma tay itu kudena lepa itu jabatan isalai mana tuh perlu nih mapikiri makokoy angka moga boko tapas sadia untuk melalui kampung ajencengan na pong Allah Ta'ala maka dah kau nak ya ko anak taranonga buta ciwali ki ikiri lo jupanda makulia ya mina talipu ko capu idina iya angka ganang kana talipongi ki anak takong kana tatakiri lo masikola atau angka anak tamajama pura ni malakai pura mak baine angka ganang kana talipongi ki naku tenangi pak pura ni gamandre mak madisi-disi moki ga berapa kali dia menelpon mana satu kiye apalagi ko tomate apalagi ko itaja lo syariki buruta mana satu kiye upasa memang apalagi ko bali bolata pajai ini baineta lagi to mau pak na rekolo syariki buru makotorope malakai palai ko pura di mak baine pajaipi palingan nga kadua misi taung ya mi ko meloy malapa idul fitri pura malapa idul fitri te si baidul adha atau meloy tamar malang ya minaganna katalu ko pura mapak buting apa buting paru me nanti lo masyarakat kubur tegere nawanawai gare maga sijak na lupai kita ko tomate ko toko na la kuburu aga pangilon nanti ko kiburu ya penting ko sampaikan ni iya idi masusay okolino biasa mega tau madareke na sabak makura duina meli mak balanca na degaga dina iya teko lalaku buro pa aga pangilawan na ci di bawah taparewa ka nga umuru kusungaku melo karewa lokolino untuk masidakka ci di banilaw teko ki buro e melo mi parewa kanyawana na di okolino madareke macigaw ang kanadui maka dareke pak mega meto je to oleh nama to saya lena pak dapat telu mina melo dapat pitu iya kai di mato saya lewe to macicil ni kiri kanan dia poronis sangi maka dalam tasakamai menyamai itu sangi macicil lebih ramu itu nalalungnya sujangan nanya nalalungnya tanggala ya ko sujang apa lalu na to men rek bola paja ni tanggal aja matin romat na pura makka majain ram mapat di ulu si dua ngasum itu mapat di ulu si nasang kamu gaya kamajarang ulap emang iya sebenarnya nasaba idi matos saya leta deka ga tahu dia na ganna dale na bahkan lebih tasi dia tahu wadin apa tu apa tahu yaitu ampai kong katau pura mak baine pura malakai nang kawija-wija na jajiangang yaitu anak jaji dia pernah sapadale tapi tuli pandremi ipas sekolah dia pernah lolongan dale siapa dari mana rezekinya puluk kotomatonna betul kan na aga tasi dia tahu itu rezekinya bisa sampai 4 orang jadi aja tamasela masalah dale na urusan na pong Allah Ta'ala ya roh makanya upasangi jadi angkai hadir koe macam itu usahakan inang ka amalata amalak malari apa iya ko anak tatatajam paja ini iya ko lakai tatatajam to syukur mo iya ko bayi tak tatajam makoto iya masa dia pada memang dibu masa dia nak bayi ni lakai tak ko mati kin rimelo lona dia nak bayi iya maka dana puji kia makoko
Iya. Rewa ni garek matu tanaibi. Tapodangi maka dapat kira-kira mak bayi ni ki komate kak. Tanah maka datang rumiri tak? Iya itu nak pau. Iya. Begitu juga sebaliknya. Makanya upasangi ia komaca itu tatarongan iboko ngaleta. Mesti ka sumbangat tak. Deto gaga tu kampo de gaga masigi nah. Napa dia tu masigi de napa je bangun. Deto gaga masigi selesai pembangunan nama pamulai si raplatu penram. Apa ia na jaji si bongkar si? Apa ia na dia ni bongkar panitia bongkar? Iya. Jadi setiap masjid pasti ada pembangunan. Ia naro asumbang yo ko masigi. Kung ka psikolog ko macawe asumbang yo ko psikolog kung ka pesantren ko macawe asumbangi. Aja na jolo na yero pesantren nga mabela ibangun. Iya na macawe ko kampot apa ia tita na yang imatu. Aja na yero to kasisi makai bela jolo tapi kiriki bali bolatan na jolo na sabaya tita na yang imatu. Yaitu ampai pangulutai mantasapi maka dena waddingi passu sakka mabela. Kenro isappa ayo kutumpasu. Nasabak purana bagi ni po ang Allah Ta'ala dali o kutuganna. Angka tau sogi, angka tau kasyasi. Iya tu tau kasyasi ipakangka supaya salama itau sogi. Apa iya tu tau kasyasi pa? Bu, dena madosa ko dena tarima isakka takol taling isakka dena madosa. Ya ko taling isakka makadang kasakka tale na siya malay dena madosa. Tapi ia di tau sogi ekodena susakka ta lai calai matu ko sori mondri. Makanya ini tau sogi at terima kasih ki okko tau kasih-kasih. Makomogaro. Sigilingan ka pak di. Iya. Biasana tu tau kasih-kasih tu lilayano nasa iya tu na kasih-kasih tu na macigau. Iya tu tau kasih-kasih tujuan na supaya salama itau sogi apa iya di tau sogi kung kanadapi si pasakar waramparat tak na dita pasui sakana la itu ni ako suri mondri. Tapi ya tau kasih-kasih ko dia na tarima isakat tako talengi dia ni cala. Tidak ada dosa baginya. Yang ina tu nak kada narampi ko si di risalah maka da dena kama lino na rekode na tala itawe waramparan na tatala menawarkan hartanya tapi tidak ada yang mau menerima. Jadi itu salang hematu madecek sogi. Jadi matuk ko sebelum kama lino macan ne tawe mak berengi melo mak berengi waramparana melo masumba na degato metarimai. Pak padang kamana mo yelengi di nasaing kamato ko boleh mewak beren na degam malay. Biasa ki mitaw ko biasa ro wattu poi. Iya to? Wattu poi. Melo malay da pada kamana po na tawe makwa tu tay ko pada sogi ni matu. Yo po makokwa proposal mi tatala kapang. Tiga kami masumbang. Jaji mabila mo pa to kamaralino. Aja mo ta masilang. Tapi angkat tu tanra na kamaralino baca ko hadesa maka yana mubae macabe ni mak bilang ngaso mane kamaralino. Aga ia kotak dengi dua olok kolo nomor si di bembe nomor 2 saping. Ada mengatakan unta. Ia natak den na olok kolo macabe ni tu kamalino. Ia ro bembe pa tak 2 tau panapa wat dingi gere. Na tak 2 mi tak 3 mi anak na jaji cicang na tungkat mahake kata bembe lagere magi na capu na yero coki ta 5 na dega gere magi de na mega na mana gere itu iya coki dia ga gere coki nama dari tali mana na tapi itu made na mega jadi na iya bembe ya na hake kata mak gere si ya koron ni tak 2 ya kumakun recidi magi na capu na tasitau je tu napa wat dingi gere itu na saba angka baraka na taruh pong Allah Ta'ala siklus yang memang dijaga. Tetapi ya na tatden na ya tu bembe okolino macawi ni tu kamalino na saba de mematona na harapkan ipong Allah Ta'ala hambanya untuk bertambah.
Jadi perintah agama turun untuk akikah, nareko jaji anake itu kambing, napasa dia matipu Allah Ta'ala olok kolona. Tapi ya natat dena ya tu olok koloe, natia mematoni tu tatamba tahu kolino. Maki itu situ kan. Makanya upasangi ini pun saya wasiatkan kembali, sumbang-sumbangi abas sakit masumbang. Dito je tunang ka kumasigi pak namo samme mita sisa. Samme ta sumbangang kasigi batu gi ko magi na sumbangang pokok na sa bayaro ya punay mataru apa ya ko keluarga tay harap kami lodong ang ais madodong. Tapi angka modal le na tu tau matewe. Ini yang kedua. Angka tu dale na tau matewe puluh ko bija-bijan na nareko angka anak-anak isalay na pasempajang pagkasiwim madece nga malakna lolo nga tomatoy angka ko agamata yasang syafaat pahala agaya sa syafaat pahala decen na pigaw bija-bija lolo nga ngibonus tomatoy masempajang ni anak ta angka apalat talolongang mapuasa ya anak ta angka apalat talolongang masumbang ya anak ta angka apalat talolongang. Tapi ya ro pahala tanya pahala pokok hadiah mi pole kenro polok ko tau matoe polok ko wija-wija angkai maki buah deceng. Cuma ada ulama mengatakan kata panrita ia perlu tak kata ni masa maka dana rekode nang kani hakikai wija-wija de tu ni lolongat decenna apa sinin na tahu jaji maka tanimanang akika untuk menebus gadayannya. Yan tu ampai anak tak kong kata hakikai ya ko baru jaji bina takok mate de penagan nak pitung ngaso tetap di akika. Bahkan ang kataban rita maka ada orang yang keguguran namode panamanas sejenis kalamin na arwani gamakunrai maka dikasih nama laki-laki. Ya kode panamanas sah, tapi kalau sudah berbentuk manusia ya ko mak bentuk tahu ni angka na ulun nang kana liman nang ka ajena tapi de panamanas sa kada arwani gatau makunrai maka kasih nama laki-laki. Yelengi asang ngarwane kemudian bisa diakikah selama dia pernah hidup. Ya sange pernah hidup pura ni ele nyawa. Makiro dikasih nama baru diakikah bagi yang mampu ya kode itu nama rigaga. Tapi sebaiknya supaya tak punaiwi. Ya tu anak-anak jaji kode ni akikai itu tergadai selamanya. Makanya kau pura ya kikai anak tak na pigau DC malolonga tu tomato bonus siasa syafaat pahala. Jadi ya tu tahu mau pak tahu megai wijanna. Iya, tahu mau pak ya tu tahu mega bukan mega 12 anak-anak sampai jalur romano. Maka kata namanya ga. Nah di tahu tamaki buah anak. Tapi agak 2 anak cukup. Tahu 2 anak lebih baik. Peko di ko 2 ni cik di kiru cik di gimpe agar meteran nuang. Iya. Taki buah mi ko melomi jaji. Pegai muir ya. Maka dagi pandrengi majak nang katuli masih lagi natanay di pandre po Allah Ta'ala tanggung dale na. Dena tu okolino. Bere-berewe lagi manu-manu jami mana nganre na palagi ko tau. Iya. Engka tu manu tak 20 anak na noci camanre mana mo na pamenre. Jam nici dijaji dan talut tahu namanya rumah kata dareke. Jadi demi kurat tawakal mi. Tapang ya. Jadi usahakan ni komelomui jaji. Pangka ia tu make tu papedale pula kupong Allah Ta'ala. Jadi itu yang penting. Sebenarnya kan tugas na tomatoi 2 mi. Mengakikah dengan menikahkan. Ya kopure na pak boting anak-anak tu lepai. Nasabak tanggung jawab na lokilakain na. Yaitu ampai makun raya de nawat di nasalai bolana ko degaga isin puluh kolakaina namoto moton namoli ko degaga isi puluh kolakaina tidak boleh karena kewajibannya itu beralih ke situ. Itu ampai ko tapak boting enak tak beret tu yampai aja tu mahar aja nama sempola dak ku jepen rama sempola dak mahar aga maharna seperangka ala salat maka na sempo ya ko mahar bu ulawang pegai memen ni ya ro di menre na namo 5 juta na lengi
maka dah siaga di balancana 5 juta, siaga maharna 50 garang ulawang. Itu nilainya karena nilai wanita itu adalah maharnya. Ya itu lina. Mana ka saparangka ala solat, namo gitu saparangka ala solat tu pak, mesti na maka dia satu stel pakaian solat. Aku maka dia saparangka ala solat, namo tu manarana toana mimbara na macu mana to. Ya saparangka onro ngajine ka ngambala macu mana gitu. Pak maka dia saparangka. Mesti na maka dia satu stel pakaian solat. Aja nak ada saparangka ala solat, pak namo tu manare macu to ko saparangka ala solat. Jadi ia tu makun raya dinilai dengan mahar. Uwe tu ulawang. Aja na ya rodi menre na malak data bicara ia ro maharna. Engka tu na pesan guru tak maka dia ko mahar na molengi mahar makun raya berupa uang. Mumelo ko ini pero ko malakai ilawi ya ro halala na ko bainemu na mo 10 misa bumilaw. Ia ro mo pake mapamula usaha. Karena di dalam mahar itu ada barakah. Insyaallah barakah itu ya usahamu. Nah, iya. Jadi itu anunya. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi, itu sampai tomata tariolo ko maki buai mahar 2. Angka ulawang, angka dui. Nah, iya na rodi na pake komelo mapamula usaha. Kupure mak baine. Maka dan ketu barakah na kutilalan na karena mahar itu Allah menyimpan barakah di dalamnya. Ya komelo ibuka melo mak bisnis suruh ni melo yo ko benena na ya ko halalakan yo ko benena ya naron na pake mapamula. Namo siratu misa bunilaw na pake mapamula usaha maka leguruta di situ di dalamnya terdapat barakah. Iya. Tapi mereka tahu dia na pake ya ro. Padinisang kemudian jadi maka kau na amala 2 nih ya nomor di amal jariah tapi itu kok amal jariah pak kami namakan nasa nabita mengalirkan air mapasolowe isesanya mapasolowe pengadaan sumur bor pengadaan sumur apa itu we bunge cica mematomi Cica mi mabor, ya na pake te mak jenne, lolongan i apalang, sesawai jenne emiti o kota na ininungi bere-bere, manci pasidakai, no yo kura sari manci pasidakai, no yo kura tanah-tanang na buaya ro tanah-tanang manci pasidakai, ninungi tahu patapulo sona patapulo ni na napacapu ko tanah. Makanya kung tahu pengadaan sumur bor, ia tu tahu mau pak nasabak tulik jala pahalana, paja pipa ke ya tu we na papaja palana. Iya, maku itu. Makanya tu kung ka masigi na digaga sumur borna usahakan yang angka andil tak kume makbor tawe maka dah ya pa tujuh sesa supaya magai jalan pahalata materu itu amal jariah apa ya kodi patamo ko masigi na rapa panitia na lengi te kota ay patapul na sona talolongan ngapalan na paja ni do dito gaji panitia masigi ka pa ko pa desa. Iya. Ini panitia masigi ko rapa ki aja na di masigi tapake. Iya, asumban ni okor. Dita na tapake. Iya, sidaka ki deto tu gaga ya sidaka pa de na tolay pong Allah Taala. Na janji lalo ki de na ci di na tolayangi maka de manja bil hasanati palahu asru amsalha. Ya kumole ngaci di wale ko 10. Pong Allah Taala maka dah. Nigi dingi ba pigau ci di decing wale manci 10. Maka ko pasidakkan karena ayat mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Naale akale baraka pada ketumatan ngasih yaitu asewe si dimibutir lay tanang nenre mancaji sito yero sito matake pitu pole pitu pulo bahkan 100 biji padi. Ya nanti sampai ko pak galung mak dareke biasa lo podak kada aja mau dareke maka dah cede hidupan nasi agama maje mumpano kalau siaga mumpano nasa 5 pantai siapa mau dupan nasa 20 karu maje mau dareke nama kate kamu dupan kene 5 pantai mumpano nasi pantai mau dupa dareke no kalau pantai minampo napa dupa 10 karu nama kadareke nama kati rewa
Madareke metomi tapi makun rei meto je tu madareke pak. Itu ampai ko to mabay ni sapa imakun rei masih je membasai syukur gare nasa guru tak supaya tu limanya makini nawa ya ronewe. Pak kami tu makun rei dia nama makraji syukur. Ya ko medyo kalaki nama sapa dali tu 5 patimun na. Ya nang kabay ni makoto tu 5 patimun na to rewa de nang kana doma ga tu 5 tamusuk ni alirang ilaw to dan apa to layase tajang. Gunaan tu. Iya. Kemudian angkato tu palolongan na to matewe poloko muslim dan muslimat kega ya ko jumai ya ko menre pakato ba ko mimbara setelah duduk di khutbah kedua aganasan katu doanya itu di makale Imam Syafi'i ya ko dena baca ya pakato ba dena sakatobana tamai rokong Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Aga betul nganero Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat ipung tak dampang ngisinin na salangaronewi si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat sinin na tau matappa aronewi si bato matappa makun raye al ahya'i sinin na tuwe wal amwat nan niya sinin na ya matewe. Malulungan ito matewe ko to. Iya pak dongang pak ibaca to ko to me matinro. Pa itu ko to me matinro to majenne jolo. Puraki majenne napa to liu ibaca bismika Allahumma ahya wa amut. Napa ibaca Fatihah kepa kul Allahu akatallu kulon subra bil falak kedua kulon subra binas akacicang angkato tallu manang. Napa ayat kursi ya berungang ko pala lima napa ya sepung ko watakalewe napa ibaca al-hakumut takasur akacicang subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34. Kemudian dibaca 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa ibaca la ilaha illallah kasiratu magai jadi aga JPD dah baca komeki matinro nang kamu pada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah baca kapitu napai baca itu tahayya mapamula pa tangana latu capana napai baca Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat dia baca ro idi nah tu tahu ro gila enggak agana sanabita aja mu matinro na rekode mu pura melaksanakan ibadah umrah 1 kali lau ko jolo umrah napa matinro maka deis Aisyah deulil lau umrah maka bela ya Rasul maka nabi teh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu apa ya tu tau matau apa ya kapitu macenne ya mu baca tu kapitu kome ko matinro itu 1 pahala umrah pahalanya itu nasiakan wajah teh kole umrah 30 juta lebih nanya meri baca kapitu na to malolongan itu nyaman dah nabi ta makadahe alhaqumut takasuri baca cicak aga maka dia nabi ta pada ko baca sisa buaya di lalan na korangnya ia ko baca kul Allahu katalu pada ko tamare korangnya ka cicak magani mu baca ya kursi ya ko me ko matinro ya ko mate ko ko suruga monro maka nyamat tu kalau surah bil falak dia nak ganggu ko al muawisatain nasana kalau surah binas kalau surah bil falak ayat kursi apa sandrelo ko kupong Allah taala iti kanja na subhanallah kataluplo alhamdulillah Allahu akbar 34 supaya dia nama pat dia lele mu ko moto ko bertat de mana takko mu na sabay itu pak bura takko manang ka dijaga pedi tabaca ya bamiro bismika Allahumma ya wamut doa minimalis itu kuncinya. Fatihah kenapa 4 kali pada koto masjid Dekkah 400 dirham cuma kata pandrita na bagay jadi Fatihah pertama lo ko nabita Fatihah kedua kepada kedua orang tua
Fatihah ketiga kepada seluruh muslim muslimat mukmin wal mukminat al-ahya'i minhum wal amwat. Kemudian Fatihah yang keempat laku aleta istri dan anak-anak kita sehingga kena apa? Makir. Tambah-tambah Pak dongan tak komeki matin roh. Aja nanya bamiro bismillahirrahmanirrahim. Iya, paca kerudula ada pina perlu matin roh. Pak tu 5 HP. Detona ko to penrangi di angka tu tahu Pak tu 5 tito tu 5 Facebook CD engkau urusan atau pertama Facebook apa maki buat status aku menyesal puah ya ternyata kau begitu iya makai biasa Pak tapi dia tu gagak kau punya iya ni semana ngurusan nanti nak sampai di watan na ko Surabaya sampai di utu na ko Kalimantan sampai di docili na ko Bone padahal kay laki na jamba-jamba din isang na urusan na mana mi tahu na urusan iya kemudian kata lu nito jadi alena maki buah waktu na tu okolino tau maca tu ya tu yang kedua angka wija-wija na salai maki buah deceng tau mau pak ya tu makanya di tau manangnya aja memang aja tak macigau iya Pak Megatoje tu tau mana maka seke iya apa ya ro parensi na nasang aga tu kuya deto nagana ko deto nagawaran paraku de nak ko angka tau de ni alengana apa na sabab melu pasalama ku pong Allah taala apa de nagaga repay mato ko suri monri apa ya tu tau angkai anak na ya tanah kita na itu mato masa pajamoga ya tau manangin na dia tu kay tanayang aga mita na yang anak na negana na iya ya na tu ampe angka tau mita umabay ni saya mana na tu parepay man to ko suri monri olo to tama na suruga ya kuta nasi baine tapi dia itu napada palana tau pure boting aka 20 pipi itu mas sampaja kaloloy na papada palana ya to siya tu kelebihan na tapi aja tetambah ya maka dia tahu 2 bene na matanre pia palana de dia nak iya jadi upasang ni usahakan inang kadecing taruh ki pasengaran makanya tu kona sengak madecing itawe aja lalu tama seke apa iya tu tahu seke namo tahu seke cacatun iya pada memang ni napa ni dega sengaran atau seke mati tahu seke pak dega atau teri paling sikap bian ni mite salabat ni kikiri gelah tu iya iya mana kau masih kita we lau teh kiburu masyarakat kuburu na baca serta kau kiburu ambo anu na sukat di pabiasa taya tu padahal buru ni buku-buku we iya kau mabas saya tahu we tak ke jannah tahu we kau mati bakat teri tahu we iya nak kada makada iya na yanu de na tama suruga mega ni tahu de na tama suruga angka bahasa itu disebutkan oleh sahabat angka tahu lalo tahu mate layule maka de sabak tahu pakanja na kasiyaro maka nabi tahu isa suruga yet si sanang kata yule lalo nak kada sabak wo tahu paja na yero maka nabi tahu isa neraka yero makutane sabak maka kenapa bisa itu ahli surga dan ahli neraka agana sanabita karena engkau menyebutnya dia baik jadi ina pagana mo patapulo tahu ko tu maka tahu kanja itu insyaallah si ditolet yang ngasalamakan itu ina tu ampai Pak Bu tapi aja tu si guru-guru maka dah aku tahu kanja de nak iya angka metode tahu ina tolerampe maka dah tahu kanja iya itu ampai ko tu mah beli bola je aja tu si salah-salah Pak palai ko bola mako si cawe ka he iya nak mau lupa mite kole-kole nama ada pito ko si bali aja tak si salah-salah Pak bali bola metom itu mandari si salah Pak magana mandari pa si salah teh manu na bali bola menre ko adenge dia tu na bisa kaje na de meto na bisa kaje tu manu ko menre ko adenge mandari lalo tu jamba na pemak de maka guru tak kali siden reng ya ko menre manu na bali bola mo ko ademu na jambang aja mu bisa teh manu Pak mapangewa ko tu agay pale ademu bawa na mu bisa pesan negara tak kali siden iya kemudian agawat di napigau keluargane monri siaga bijana almarhumah aserah siaga makul apa mau pak itu maka datu nabi siapa yang meninggalkan 3 atau 2 atau 3 anak perempuan yang ahli ibadah maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka
nigi tau salai telu atau dua anak makunrai ahli ibadah, maka dia nabi ta indo ambo na dia dagis say api neraka. Makunrai ya tanya roni yang pai di angka roni anak tanalega makunrai sabara ni. Magi nama kunrai karena menjaga anak perempuan itu berat. Ia nanya pas sampajang insyaallah. Salamat tu tomatonna. Makanya tu tomatepak wat ditama suruh katanya alena nasabari. Tapi agana wija-wijanna madecing imonri. Apa dia apa aja tame tu pahala tastor. Nah, makiro. Jadi aku ka wija-wija ya memang narota patu-patu kang ipa yang pe makadaka akong kana tatapa pesantren. Tapa pesantren ipa. Tabawe lo pesantren maka dia na melo tabawa moi. Namoli mangas so minalari dia na marigaga. Ya na pura tapodamu na takara ko ninyo na pesantren na mendaftar. Ya ko me ko matu tame sembe me ko loko na dia na marigaga yang pati pura ko jo mendaftar ko pesantren. Namo talungas so mo kolomo ko koro. Magay dia na nitanaki matu ko sori mondri. Ya ko itanaki maka pura na tu pertama pesantren kali na to me tulari. Magani. Iya. Apa ya kuidi magani? Iya nana epa namo parema mikotame na pesantren namo battaw ko pesantren namo maga battan tatati maring kalinga pangaja. Nasaba agama na gurite materu. Ya ko masui matu nan caji paremang aja mo tamaselang. Apa ya ko melo isadar na isa bacana sampajangnya pak purana gurui. Ya ko tahu dia nang kama guru agama na melo sadar agama na pigaw. Nalika napu. Makiro na pe mema pamula pe mato ye ko tahu angka dasar na masalah na melo sadar angka no la rewa na saba ni sa decengi tapi ako tahu dia kana guru dece na melo mainga na pe mema pamula pe amang iya na tu nami ka to biasa makarawe kini mapasantren nga biasa mi makoto ya jaja ni ro makara tama na ta pasantren manca justas imondri pia tu yang penting jolo masampajangi na guru agama ya mo tu penting aja nih makna manca justa manca pelak orang imon ripia tuh yang penting mak guru agama nesangi hukumnya kada ia harang ia sunnah ia makruh ia wana perintah kabanya na larang yang pe makna namo sula mi mon pesantren yang megatoni nak guru itu apa aswan ni mak guru iya aja mo ta maselang tabawai napa tapoda po Allah taala kadang keruwijaku patama po pesantren meka mite madece tapat tetaka nga atin na korilalang makomatoto Nabi Ibrahim waktu na nabawa Nabi Ismail lo Makkah digaga tahu-tahu tanah makarakko digaga bosi padang pasir iya minang kata lokor kutolok nangka nabawa anak na lokor si baba ini napa napoda po Allah taala hengke tu anakku he Rabbana liuki masalah faja'la fidatan minan nasi tahwil nasarahkan lo ku po Allah taala yo pui ti nak talo pesantren agan ronandre matin romo awe kun rupaga mana kayo rin awan away masa gede na tinlo ko cakarudui itu iya tapos sikola kami na tangabu na idi iya tu makanya prinsip na tomotoy makadawe tangabu na iya kasi dega gawa putaron ni anak kutona iya parumatu pitanga deceng iya koko di pesantren na lari aman ni koko sorry mondri na kada pura na tu patama le na to me tu lari po na pari ko tatilo pesantren po dami mani pambinana kada idi tu pasel tomoton na tanya na tu ya murusui idi mitu stas ya koko sorry mondri tanay ka mato le na sampajang idi tu jalo kada itu pura usuro kata na amang manyama ya koko boleh nak game mas sampaja te nak game tatak kilay pape koko sorry mondri apalagi ko dita babay na kada nasuruh mo ka mas sampaja de na babaka igan rusu matoki ini penting usampaikan Pak Mega itu tahu macam ini mana ada di sama piarana tapi dia tahu kok penra di tantangan anak-anak makoko Pak berat sekali maka tantangan anak-anak makoko apalagi itu media sosial game oh liwa makanya pakai pasikola kami anak tak iya kecuali magalamu ki di itu lemoy mator alhamdulillah tapi aku dia itu le patamangi ustasena yana tumpe to matot tadilo ko mamulu itu ligato telo ite gere telo iti lo ko manu ena rangi mabboy mancajiti tapi manu ena curi dia berubah mancaji manu tetap mancajiti tapi aku mabboy irindo manu ena curi makumati itu anata ya ko gimpe yambo na patami pesantrennya na kiye didi na macuri motu kiye na sabao kitu monri didi
Kamakiro, itu maknanya. Tapi itu talo yang kamporo. Namu wije makoto tu sabara ni komporo. Iya. Pak ya tu ko parenta agama dua telu mo pak nomor sidi na suri na bita kada jenne ko napa berhubungan supaya yase iwija-wija munaiko. Yang kedua ajong berhubungan ko cakarudu ko na sabak magay iya tu na nama kitu matengah mak bicara lamba ilmunya. Iya. Na tu ampai kong kanana 5 tahun ni 7 tahun itu 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu. Ga. Iya. Dito gaga kapang koy. Tapi ang katupak burana pa bu. Ia ko jumai alaki cani madu kemudian garam sedikit. Tasusung yawana lilana bacangin salawat kapitu. Isusung yawana lilana supaya masih dia mak bicara nana. Madu ya, tapi aja na madu asli. Patu ko madu asli lutu tu paneme ko rewe lo boleh. Dia napahangi Pak Desa. Kemudian irona upasangangi maka usahakangi nangka ukui lalan naga mata wadia denungi. Iya kotanya anak tataranong ang asumbami man ko masigi. Atong kagaluta si diheto aja tak bagaimana podangi anak ta engka tu nak galuku si diheto tapi engka tu galuku 10 are aja namo bagi yaro. Tawaku yaro. Sini nasele na patamama na nga masigi. Ina riasa wakapa. Ina riasa wawatomate. Ito ang pito matatadulo ko bagaimana de na bagian ng kanataro maklewa watomate. Bahasa mi ito makleya ko di gaga di mo na komate ka. Ina rumubalo mong kosoka nga. Bahasa halus mi ito. Ya sangewa watomate anu kuyero gang kamate. Ya komate ka matu sinin na sele na kiringan matoka. Yano riasa watomate. Yo pwede masangnya watomate. Nigi marongko so yang malay. Tanya watomate sana ya tu yale nun na tomatewe. Dari dulu itu wakap sitongan na. Tapi dia ni paham. Dia sakadani ka pamula yaro lesse male nun na tomaton. Sekarang ini rumah pamula padahal itu sangewa otomatis itu dari ulama dari dulu itu mengajarkan maka dia kok bagaimana kok ajung bagaimana nih usahakan inang kamu taruh maka dari wawa otomatis ya sangewa otomatis na bawa itu mati yo pun dia sangewa otomatis na tajang mati na panala dire ada nasi salah. Pasang yang kayak hadir ko aja pak aja tercapuri orang perata ko mabagi usahakan inang katataro kadang katugaluku kami na macika talumi are itu aja na mo bagi rona siya ko magalu ko agalu umanga tapi asele na patamama na muka masigi na mo mate ki de na paja tulita lolongan ngapalan iya na tu tahu mau pak iya apa iya ko mate ki na de tak bagaimana ni berarti monre mi malay makom itu pwede makun riyo pa sa meman ngayon megala da ulawan tapos sila pulapo masa gya ba ni monri me tu malamanang ikumate pa makun riyo makukuha pa bo mo terutama ko si drapuita mega maridi nyo kubanrin ng katuni mo si ton ra cicin na namo punto na meto gang kasiku ton na jokot kataw malasa na niya perhiasan wanita itu boleh tapi jangan berlebihan. Iya. Penting sampaikan. Tapi dito na ako to penrang ito. Kemudian, Pak Dongeng, iya kopuraki masam paja perlu ya bijan upasangi. Kopuraki masam paja perlu takiringan ipate atau matotta. Bacangi kulallah wa katalu niya kang ipahalana. Iya ko masumbangi wadita pasya corang. Angka dita 10 sabun ya kabawan nih 5 rupiah untuk almarhum 5 rupiah untuk iya. Itu sudah sampai, tidak usah disebut namanya. Ya mikomeki tapu asana dia nama rigagah, tapi tidak menyebut nama yang penting pura ini akan letuk niya tu. Jadi aja tak kade ko din tapu asana dia na letuk de. Apalagi ko salah tapu panitia aja na tamaselang. Pangkato tu tau masumba si ratu sabuna sumbangan 10 misabuna tapu panitia aja tamasela. Dia mungkin salah catak malaikat. Na napai taala di tanes sangi kalabi masumbagang. Iya.
Itu kuncinya. Bahkan sedekah yang paling bagus itu yang rahasia Pak. Deni risang. Talabami dita tapasi pulung ko kantonge. Yan nalalo cilengang ya kapatjabawan ni tala silampa tapatano ko cilengang aja tita di siaga. Maka di po nga ta'ala ko hadis sa kutsina nigi atak ko malenga de na bilangan nga nalengae de tu bilangan yu parewakangi. Yo poko si sel ligat tamen di 100 isoro si tama sampai di 50 isoro si tama. Ang katoto biasa tau masumban na sele duina. Natahagin na sa jolo sele jolo. Ini itu iya tapi dia tu kagak kodi ya biasa ko ramalangi ya kesana malapa itu weh nasele sumbangan apa aja tu ko malapa biasa yolo tolak bala. Kemudian yang kedua sedekah lomonri yaitu tolak bala itu pala yolo. Makanya situ kan itu pu imang pegawai sara ya le tolak bala iya tolak bala ki. Jadi sengit tolak bala pat tolak bala itu ke manusia itu. Jadi itu pu imang ya biasa imang rio lo makoro makoto koto menatu bawa kaluku tesi bawa dulu 5.000 ya, tapi kan malopo dia biasa ko 5.000 iya nata 50 rupiah burasai jadi aja nata cur 5.000 50 pa sabu. Iya na sabe la salah saya itu tapalo masige ko jumai ya na ele tapang kay mango ko tulo je milodongang ya na ria sa tolak bala bawa kaluku tu kaluku na bawa kemudian milodongang sebenarnya itu tolak bala aja na di natati kaluku tu aja na mota sidakai memang apa tasuro milodongang iya tasidakai ko jumai tasuro milodongang ya itu sa tolak bala tania tu sumbangan ko masige bawa tania lengnya tu ko tawe Pak Pui mah tetap sempajang dega kay madena sempajang iya makanya itu tolak bala makan jalan dan sabak magai itu papas salama iya cuma ia mi ko 5 sabutas tolak bala karena la soangi di nalese soangi na di 5 sabu mak buatang kami iya to iya nang kamu itu jina po nabita dau marda kum bisadaka burai wila samu na pasi na pasaba pasidaka asadaka tu tada faul bala yaitu pasidaka na tola bala cucu ni si cecikan na mato kanker lasan na 5 sabu na sumbangan deh na pa aja nan 10 juta ko makimu ko magi na 5 sabu mas sumbangan jadi pasipato iro pasidaka lokoro la sairo makiro para mi ko pasari di na ci di mi di na melo isari batu pada pak jagure de na lesse ya to ko siratu idi di cica milai soro na lari makko mati itu situ kana pasidaka ya ko melo ki mega ga dale ta ya pakaja ki pasidaka ta terutama sedekah makanan itu ampai ko to mak beli bola makko to si sele Andre tantarakan ngikong kagaga takibua tabawe lo beli bola ta malundra tu Andre anu nakibua eta we na sabab puran ini laudong malaika yana ria sama barakat yana silele mote silele Andre mabela la sekotu ya to tu Pak Burana iya yo pemako ko aja maseke ni tahu ya Pak angkana la mari seke ko bolana gulukas iya tu gulukas ma pakat di kita we Pak mali balo ko pasai tali matalut tama gulukas dua na nasu macalla mata na mancejisa dia na pasu ka bali bola na man repecok lada dia kana bawangi itu kere mak bipai makoto nasa makanya ya Andre ko macakke ita magulukas ye matan ratu datun na tau seke nang kadua gulukas ko bola na datun na tau seke itu de togago ko iya Pak Burai ya tu tau silele Andre we makanya ko tuman na subaleki makan je sa dikanja na sunna na dia na malunra mapaimi tapi magi bali boleh pacuk ka bolo na pake maka je bolo duro na magi na makalunra karena sudah didoakan oleh para malaikat ini riasa barakat jadi si lele Andre ki Pak bali bola tapi apalagi ko maki aja tasi salah-salah Pak desa pemilihan kepala desa itu aja lalu tasi salah-salah pasang na nasa gini boy Pak desa ko makbele bola na Pak desa corona pa ko kibuang bali bola tami tuturungi ki palai ko gara-gara anggota dewa pasti salah ki ai pajain nanya mi itu tim sukses itu 5 palaga tuh biasa Pak pengewang teh Pak Melo mega suarana upasangnya aja tasi salah-salah gara-gara pemilihan pemimpin apa aja itu matuk memimpi makotom itu
Makanya atas ya ama ki kemudian saya wasiatkan tadi ke anaknya ke dapur ki masampaya ti lodong ngi. Angka tu makan jalan da yunrui min lodong. Ia kotolo masyarakat kuburu dan siara yang paling bagus itu sebenarnya yang sunnah itu malam Jumat. Cuma dia min rule di betu. Apa ia tu nabi tak tate 10 si di pinaloki buru kon di Jumai. Melo pi subuh na rewa. Iya. Meraji-rajing. Nasaba ang kami matori waya biasa baca maka dah setiap malam Jumat ruhnya orang-orang beriman itu, orang-orang muslim itu dikembalikan ke kuburnya. Iparewa metu ya tu. Makanya Nabi itu menziarahi sahabatnya di pekuburan Baki itu di malam Jumat. Iya, cuma dia minirule mau kenapa nih tak tambah metu apa ya Pak? Iya nang kata lo masyarakat kubur kawan di Jumat tate 10 si dicadi dinna tak tambah metu apa? Napa maka dati nelalang makoma tu komate. Iya. Yo pudi lo masyarakat kubur marombongan mi. Napa lo makdo napa mapu tu? Nah seperti jili. Napa maki buat status semoga dilapangkan. Agak lapang. Ada mulau dong. Iya. Itu kuncinya. Makanya cukup kalau tidak bisa datang ke kuburannya, tapi sebenarnya mestinya datang. Namo cica misi minggu kuda itu le cica si ulang. Iya, dia itu napa ada Pak nasabaya tu tomateo mak kita. Tanyami pak kita mata lahir na pake, pak kita ruhna. Makanya maka dia itu nabi tak parengkalingan atau matewe itu tembus. Makanya tu kata loki buru tu mak beresalam, assalamu alayka ya ahlal kubur. Mappe bali manang iya tu, namo tu madodo misadai. Karena memang pendengarannya lebih tajam. Yang itu ampai naten nabi tak ipauja atau matewe. Kong kata mate nasabak nang kalingat tu. Nama tarang yang parengkalingan maka nabi tapata pulo jong kana aje na nasalay na pataw palamungang itu palamungang nang kalinga mo ba tu tau matewe. Nang kalinga onro taran na parengkalingan itu. Makanya Nabi takut tami kibur itu mabir salah assalamualaikum ya ahlal kubur. Ne ko makwami rododo na sadana Nabi tanadena nang kalinga to mate ko rasul na kiburu Pak Malok. Yan tu nakada Umar nang kalinga gaji ya Rasulullah maka Nabi tahe Umar lebih matarangi parengkalingan na to matewe na tu. Iya, makanya aja tak keto manu ko itu keto loki buru lagay sandala mapacimo ka jadi kiburu to kumayit. Pacimo to jadi aja atas sandala ya miko mega dori sandala ki kemudian yang kedua ya kong kasari tu oko tu pasat dapurangi aja tau dui ya ko malak dai malampe tetap pak bawan ni pak makai nabi ta manci pasidak ka tu yo puidi makadaki de nawa diudu di mucuke sitonganna dilarang dicabut karena siapa tahu nonrui bere-bere nonrui agama cinong itu menjadi sedekah. Tapi ya kong kata tanah maliwang urak na no tembus si buku-buku na tau matewe itu harus ditebang supaya itu bihurmatil janazah aja na solangi kuruki buru maki itu sitongan na kemudian ya roki buru pak aja na tabangungi aja na tasambing aja na tatehile tapakan jaki bawan ni ya ropak dan rina cedek wirina macamnya aja na dutut tanana apa ia tu koi bangun ki buru ina larang ya gamata angka balalo hade sa baca maka siagi-siagi na tambayang si koto tu na totonreng la potomate kang kesukiama itu yang menyiksa aja na tatehil aja na tasameng cukup biasa-biasa ya kumeki pakanjaki bolana o kumasigi ta sumbangan angka tu bolana ko surumonri ina tu nakada nabita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi bangun masigi o kolino lai bangun ang istano ku surumonri na pong Allah ta'ala makanya kung kato ko kamput taraji masumba na mode na sampaja tatang kabolana ko suruga puratonya janji ang kabolana ya namone na sampaja maka din ang kanalo masampaja tapi masumba cocok ni ang kabolana ko suruga de minatama kami nabi teh bangun istana berarti ya kibura bolok ke surga tapi aja tetaja ngeliat tetama apa ia tuh sampajangi goncina surga makanya asumbangi tak sampaja tapi yang kata tu tahu raji mas sampaja dia nak kena sumbang yang tu tahu tama dia kena onrui batu
Pak Deka bolana. Itu kan gitu. Artinya dua, akimi sholat wa atuz zakah. Petatungan isam pajange, keluarkan sedekahnya. Makanya itu sakae pas sedekah pokok. Baru-baru ka apa nete ko Pak Desa di? Iya. Makanya tengerangi sakata annar ratuna 53 kilo gaba, nah karena itu sakka 5%. Bersih ya. Tapasui comok na tapasui sarwa pokoknya semua aracun nagan ko may tapasu manang ya ko soro 5 60 si tengah. Jadi 653 kilogram gaba na karena itu sakka 5%. Tak kaya ko dui takali ni annar ratuna 53 kilo gaba lai timbang bersin na yaro bersih masumana ni nadapi annar ratuna kilo berarti tapasui 5%. Jadi yan na rosakka aja tapatame masigi ko sakka untuk orang miskin karena anak aku masih sekolah ko jupanda kasi dia na mampu talengi yaro na pake masih sekolah atau angkat atau kasih bantu. Itu supaya selamat. Saya kira ini penting saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, ini paling pokok. Nasabak modal tak iya. Ia tu Allah langang Pak. Okolino on Roma pasipulum. On Roma pasipulu. Ia kongka kalabihat talolongang okolino baraka miasana. Tanya apa pahala? Apa ia pahala ko pesuri monri? Oko pila kuburu tena panita pahalana. Tapi itu kuburu alena almarhumah. Itu tembus pakitan na lokolino. Tapi tulinata aja tu ikiringa pahala. Tulinata aja tu ya sumbangan. Pada kong katau melolo Makkah nang kay oko Jakarta transit melo ijo kana de nang duina melo irewa de to na cocok. Makole bak tu tomate ko kuburu melo rewa lokolino dia na cuco nite amalak na dia pabajak ganda maka dia akan menunggu kiriman pahala. Iya ya aja tasis say tomatot tak kuburu nasaba angka tu 5 tajam usahakan setiap sedekah angka tapatujuyan itu kuncinya pada yang mahade reki makoe angka andre tapalenna berupa kue atau apa tania kangi pahala na loko tomatot almarhumah tanya kangi nalolongang itu pahala sedekah makanan dina pa aja itu pahala sedekah makanan ko masampajang itu dilolong tu baraka ina tu ampai to matot tadiolo maka dan namo wae putih mumpalina kang itamu tu mak baraka tu karena 40 hari na tu ampai kias baca dong idi pui mak koloki mak baca andre ki aja lalu na detandre kecuali mak puasa pangkatuti mak baca denandre kupure mak baca padahal belum tentu diterima donna. Ya ridi mapak baca pakanja kiti pahatta aja na sembara mak baca lai podangi makadayano sana tau mateku supaya na khusus kangi maka aja tak kada niga sana tau mate na si jamanang empat diului mangi tepui aja na ya tu ko baca doa kedua orang tuaku dan para leluhurku tamamanan itu ya ko baca doa salama no itu anak-anak dan keturunanku ko baca doa salama tapas salamaka ngak wija-wijaku nan nia keturunanku po aja tak kada bami wija-wijaku nah sebab batu apo tak didoakan anak cicit ke bawah jadi akadaki anak-anak dan keturunanku ya kulayasei kedua orang tua dan para leluhurku nalamanan nilai yase makiro tabahan ya maka namaje nang kanri palena ya kodeni tarima donna pu imang baraka na anrewi tarima Pak patapulo sonana pacapu kuatan ya kuma sampajang itu lilolongangi kirima pahala maki itu ampai ipandre makanya kong kai mapur mak baca na denandre ganti do cilina iya kada iya na diterima dona Pak ya na pangewat Pak pura mah pangewat katau ne wasi salah tertolak doanya itu aya kama melo mak baca na tak desongko na tanai baine na kada ke songko kuna sakin rimuntaro la tala mak pangewat si babaine na napalo mak baca na morate de to diterima. Makanya angka yaseng makanan ya kodeni terima padongan na baraka na andrewe dari makanan yang jadi sedekah yang katoti yaseng ampalo biasa lengi puima ipar yang palo kamagai ya ro andrewe ya ro ampalo ematu wadingi pakai yaseng
Khairul mal ar-rijalun salih. Si kanjak-kanjak na waramparang untuk orang yang soleh. Nah, sebab dia mungkin na pakai untuk haram. Pasti na pakai untuk kebaikan. Makanya imangnya biasa sedekah. Makitu. Makanya ini yang harus kita pahami. Ulama kita dulu itu pintar sekali, Pak. Napa si puluh manang itu supaya dia gagal lepak. Makitu. Iya, saya kira ini yang penting saya sampaikan. Usahakan Bapak Ibu sekalian tepakan jaket sama makata sampai jatuh terjagai apa dia itu gagal, Pak. Kota dia tak sampai jatuh dia itu gagal dimewaiki. Apa dia itu gagal ya saya sampai jangan. Betul kan bantu. Pak kini banding bantu sampai jangan Pak makanya mah. Podak balak kaya mak kalau mak dompengnya apa masam pejaloro kedua petuju ko cicak. Dia gagal yasang. Ya dia tu lek jamai dia kayak pokok nam. Dia mulai tetong itu dah kok itu yang lain itu bisa diganti tapi kalau ini sholat tidak bisa makanya tapakan jaki aja tercapai ya pakai siwil. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil nasihat yang paling pokok sebenarnya ya ko dega tu le mal pamulai cara maku pamulana letu capak na dega tu le mala ci di bawah pasangi tajagai wi atita usahakan itu di malapa atita komeki mancejisat suruga ya mer tahu malapa itu atina tahu isat suruga iya aja tu mamboro aja iya si selemu tu aja la yolo iya itu mau tu pasang itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.